Kumulation when the people lock break by Jupet Christian National mau benar te parlok bro mentang wan rak biang jupi ba bentip ya pi ya ka jela kai football ka bansawan hapo marani nong ston ya kan ka jela kai football ati bro kum ka invitation knockout football tournament arjar play arjar posau haka ba ka ni ka tournament ka long ka ba hedu hapo West Kazil district haka ba ka prize ka la ko du khat arlak tingka te mentangan bentip jupi ya ki artli ki tim ki ban saya kun haka khat artrek ba khat arjar play haka port shibaji steng no Paisni. Di haka ni kaji akun ke bansawan haka kadar trik na kadar arjar pulai ke long ke ba snow tenat ci sabar yo snow ya kitim ki ban yakun haka tiga si namar lada piman pej haka ni kafi pin sabab bebe namar ba kaji la kai ke long ke ba itnat bahadu kata haka ba kaji akun haka tiga si ke long ke nyawasa SCC na po West Jantehil district Meghalaya kan akun bersya ia ke Peerless Sport Club ke badai na po Kolkata West Bengal. Kini ki artli kitim ki bakhan borba habaro artli state kan tam nyawasa na po Meghalaya at kumjuru ka Peerless na po Kolkata te kitim ki long ki ba ihun sisa la piwan ban pej na marba kila ya pen kre ba ya ki player ban wan ra ta ki player batbit sudah te ngej ba kan ka jela kai kalong ka itna ba hak te si kar artarek te ngakar pada pi baro ki parlok riu ich football subawan ban pej ya kan ka jela kai na marba kan ka jela kai kalong ka itna ba te wan ban pej ban saki de jogi khmat bat kumjuru ban kersan ru ya ka sport club hak ba de bat kan ka tournament mar kan ka tournament ka ba hedu ha ka West Kazil bro ka way te ngej hak te si pin sawan ban kersan ya baro artli kitim te pej ru ya ka jela kai na ka Peerless Sport Club ka ba na po ka state West Bengal haka ba kan yakun bersaya ka nyawasa te Peerless ka tim ka ba tmai na po Kolkata ka banwan yakun haka ni gasni nge kiru pi kwai ban yo i yak jila kai jongka na marba ya mentahi ka Peerless ka dega klub ka baraba ka baklan borba hapo Kolkata te sawan ban pej dalak jongi khmat ya gajil kai jong ka Peerless te kini ki player ki bangapan iya pi kide kini ki player jong ka Peerless hak ba kilawan poi anong stoin bat menta ki don hak deng gajing kilan met kumno ban pen kre bat kumno ban tes ya kamadan hak ba de bat gajil kai hak te gasni ka artrek te ka Peerless kala long bar kre ban yakun bersaya ka nyawasa te ka nyawasa ru kalong balak kre ban raik player ki batbit kam tam na kita garilum jantai berkawai bat kumjuru ki player na nong ba long an yakun bersaya ka Peerless nama ka Peerless fi gari klub ka kan bor ba haka ni ka tournament te ngej ba Peerless tu bahaya ka ni ka jingpen bana jonga haka te ka khat artrek ka de ka match ka ban sawan jong kini ki arti tim ki ba kan bor ba sawan bar parlok hak te sni khat artrek udah khat ar jar play ka bari sngi baar wan ban page lagi jong khmat bat kersan ban siu ka bayrung chispa san pautingka kumban ai jing yarap ya ka sport club haba haka ba ka sport club lalut bun ma haka ba de bat kan ka tournament te tang ne kublesh bun pi parlok bro in se ka du haka te si khat ar trek hapo maran new nong ston wan page bat kersan lagi jong khmat ya kan ka jila kai ko internet ba hadu kata kublesh bun